ke tletse mona ho tla lefa molaetsa o le mong lekala la haeso le Postbank le kene selekaneng ka ntho e bitswang PCGF ka hara lekala hore ba bang ba ka kgahlwa e le batho ba batlang ho ba di 4+1 ba iketse mokgatlo ke kopa le mameleng le iketse mokgatlo wa batho ba ka hodimo ho 30 jwale ke utlwile hore hona le mo lenkang di-10 teng tseo tse ba nne le batla ho lo ja ka tsona fela bale every day le tshela 50 ranta ka Postbank e bila account kgwedi tse tharo fela ka moa kgwedi tse tharo Postbank e thusana le yona PCGF ya lekala la haeso e tla etsa hore le bone hore le fumana dikoloi tse batlang di le ntjhanyana di le fresh tsa di tsona tsena tsa mofuta ona wa Jazz Honda Fit Jazz e bileng e tlang ena le maintenance plan ke mpa ke re ba heso ke le kgothaletsa hore le etse jwalo le lona le ke le be di owner ntho ena e ke buang ha se theory ha se ntho e tswang ditshomong November last year ke ile ka kopa o mhlompe itona kgolo ya ba ke lo fana ka di Honda Fit tse 34 maserumane mokgatlo mo bitswang Mohokare sentse ba qetela ho patala hona jwale ebile ba tlo kokota ba batla tse ding ba heso le ke la itumella hore be le putsile di driver forever ha ke le bueng le ho kopana le batho bana ba small business ka mona ka PCGF le utlwa bona le ka sebetsa taba eno jwang ke le sia le molaetsa ono le ka la so le tlise batho ba registerang ke bana mahala qalang nka monyetla ke a leboha ke le